Nagdali na iti pagbaludan ti suspek iti napasama kapamaltog iti barangay San Antonio Pidig Ilocos Norte. Nabigbig iti biktima nga agina a residente iti barangay Nalasin Solsona idinto tamay sa security guard iti Marcos Ilocos Norte iti suspek ngem tubo iti lapas abra. Basar ti report iti relya na pulisya ket agturong kuma iti dakkel mall iti syudad tilawag iti biktima nakalugan ti kurong-kurong iti pinaltugan isuda ti suspek. Ilalawag ni Police Major Christian Libadua hepe ti PNP Pidig at motibo ti krimen ket selos ken sakit tinagem gaput may pagarup apagpaboran ti pamilya iti baro anobyo ti dati karelasyon ti suspek. Mas binigyan pa niya ng pansin, binibigyan daw ng pansin itong biktima, itong mga biktima, yung bago kaysa sa kanya. Siguro dahil sa maltreatment na nangyayari at sa mga abuses na nangyayari. Jealousy on the part ng victim, anong suspect dun sa babae. Pero yung nanay at yung anak na namatay is more of hatred, sama ng loob, o strong hatred against them for not siguro dahil hindi nila pinaglaban siya for so long na nakatira na sa kanya, kasi 9 years, pero hindi nila binigyan ng importansya yung relationship nila. But on the other hand, wrong naman yung ginawa nitong ating suspect. Kabayatan na saan met ang pagbabawian ti suspect inobran agreement gapu tinaurno nga sakit tinakem na iti pamilya. Mainaig iti daytoy ket 2 counts of murder ti may pila kaso kontra iti suspect. May bilbilang a case solvent iti daytoy agreement. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez tatak, RMN.